vuthisa Jesu mlilo wakho Lord.
kuthengwa into eyodwa la. Ho rekwa ntho e le nngwe. Kuthengwa iqiniso. Ho rekwa nnete. Supermarket. Ke supermarket. Wonke umuntu uqhuba inqola yakhe. E mong le mong kganna koloi ya hae. Ungena ngala uphuma ngala. O tswa ka mona kene ka mona. Kodwa into esithengayo la. Reka mo. Noma ukhokhile usuke eMpumalanga usuke eGauteng usuke phesheya. La into esihlanganele uzothenga iqiniso. Sizothenga iqiniso. Bese senza isiqiniseko ukuthi asidayisi. Thenga nje iqiniso. Sithenga nje iqiniso. Uma ulithenga iqiniso. Ubuqili buyawashoka. Unelo ulithenga nje iqiniso. Amanga. Unelo ulithenga nje iqiniso. Inzondo. Kuthengwa iqiniso. Unelo ulithenga nje iqiniso. Idimoni leyinkanuko lobufebe. Uzolikhumuka bu. Yini? Sengithenga iqiniso. Ndadayisi ngani? Noma ubuye ubaba wengane. Angisadayisi. Noma kubuye indoda engangikipitela. Angisadayisi. Noma kubuye indoda yayingodla. Angisadayisi. Thengile. Futhi mangathenganga uthenganga nje. Hayi ngeke ufane nomuntu othengile ungathenganga. Ngeke ufane nomuntu othengile. Ungathenganga. Yonke lento ekhuzwa labazalwane idalwa abantu abangalithengayo iqiniso. Banayo yonke into yokuhlaba. Bahamba kulenga zonke nje amaplastic ayakho. Abanye bathwala imithwalo yamathumba. Bayabutha kuyaputshuka, bayabutha uyakwazi umthwalo wamathumba. Ney'mpukane ezihlaza zilala. Idimoni ke lelo lobufebe. Thenga iqiniso. Izoziwosha-ke. Ulokhu usondela eqinisweni. Uzowayeka amadoda abantu. Ulokhu usondela eqinisweni. Uzoyeka ukuphatha iy'khaftini ey'mbili emsebenzini. Uphathela indoda yomuntu. Uzonela ulithenge nje iqiniso. Uzophaza ukuba unomusa. Uhamba udabukela amadoda thenga iqiniso. Ungadayisi ngalo. Thenga iqiniso manje. Zekumali yede manje. Sesisekhoneni. Sithi 1 minute. Thenga iqiniso. Hayi bazalwana siyekela ukuzenzisa. Thenga iqiniso. Thenga iqiniso. Kukhona umama ofakazela izolo. Bathi inkosi imbambile imbhaqile. Inkosi yamsebenzisa kodwa unedimoni lokulawula. Naye khona nje kufuna ukuba uqoqo. Bonke abantu baziphukuphuku babuya nadoda. Kwasho ukuthi usondela eqinisweni. Iqiniso lombuza. Bathi kuyoze kube nini ulawula. Uyolawula koze kube nini. Ebranchini yakho nje wena ungqophoza. Emhlanganweni wena ungqongqongqo. Emabhodweni ekhishini ngqongqongqo. Uthula amakhorasi ngqongqongqo. Akulethela imike. Ngeke inkonzi bekhona mangingahlabelelanga mina. Koze kube nini ulawula. Koze kube nini ulawula. Koze kube nini. Jesus. Thwala ubingelela.
bazalwane, bana beso umahluko phakathi komuntu osindisiwe, phapang ho motho a pholositsweng umuntu onomoya kaNkulunkulu. ke motho a nang le moya wa modimo. Izwe alisazi ngoba sikhuluma kakhulu. Lefatshe ha le re tsebo ba re bua haholo. Izwe alisazi ngoba sishukula amaduku. Lefatshe ha le re tsebo ba re rwala dituku. Izwe alisazi ngoba sigqoka ingubo ezinde. Lefatshe ha le re tsebo ba re tena mesi e metelele. Izwe alisazi ngoba nabesilisa bethu Lefatshe ha le re tsebo ba bengagqoki lamabhulukwane ngathi ama-pantyhose. banna ba rona ba sa tene marokgwane ka di-pantyhose. Izwe alisazi ngezinto eziningi. Lefatshe ha le re tsebe ka dintho tse ngata. Izwe kumuntu osindile Lefatshe ho motho a pholositsweng okhishiwe a eGibhithe ntshuweng Egepeta usefikile eKhanani a seng a fihlile Kanana ezweni lesethembiso. lefatsheng la ditshepiso Unqamuka imana ho kgaoha mana akade behambe beyidla ba neng ba ntsama ba e ja sebefike manje ezweni elinoju neenyosi. se ba fihlile lefatsheng la dinotshi Sebedinga nabo basebenze ngezandla ho so hloka hore le bona ba sebetse ka matsoho besebubisi betaphi ba inyosi hama lebese ezweni esebefike kulo phela. lefatsheng leo se ba Mawutaphi fihlile ho inyosi lona. ziyakutinyela. Ha o nka dinotshi di ya o hlaba Kodwa-ke ayikho enye indlela yokudla iy'nyosi. empa ha o tsela e nngwe ya ho ja dinotshi Azikhiqizwa umshini. ha di ntshuwe ke motjhini Bathi bezidla abanye bathi ngcungcu. ba re ba di ja Abanye bebethi ba bang ba be ba sa zibahlabile. di ba hlabile Kodwa-ke ilona zwe sikhishelwe kulo. empa ke lona lefatshe le Izwe ntshuweng ho lona elinoju le le neenyosi. nang le lebese Hallelujah. madi ya dinotshi. Uthi-ke uNkulunkulu kuGenesis 33 O re modimo ho Kgenesi lapho uMose ecela khona ukubona inkazimulo kaJehova. mo Moshe a batlang bona kganya ya Verse modimo number 12. ho number 12 verse 12 Mose wathi kuJehova, Moshe o na re modimo bheka bona uthi kimi o re ho nna khuphula laba bantu nyolla batho bana kepha awungazisanga empa ha o ya ntsibisa yena oya kumthuma nami. yena o tla mo roma le nna Nokho ushilo ukuthi empa o shilo hore ngiyakwazi ngegama ke tla tseba ka lebitso fumene umusa emehlweni ami. o fumane moha o mahlong aka Ngalokho ka hoo uthi kuMose uma ngifumene umusa emehlweni akho o re Moshe ha ke fumane ake moha ako ungibonise bontshe izindlela zakho. ditsela tsa hao Uma kuwukuthi ngifumene umusa emehlweni ha e le akho o ba o thotse moha o mahlong ako ake ungibonise ako mpontshe izindlela zakho ditsela tsa hao ukuba ngikwazi hore ke o tsebe ukuze ngifumane ho umusa tle ke fumane mohao emehlweni akho mahlong a hao ubhekisise o ukuthi shebisise hore lesi sizwe hore singabantu ke bakho. batho ba hao setjhaba Verse se 14 wayesethi ba sa re ngiyakuhamba mina uqobo ke tla tsamaya nna ko ngikuphumuze na. ke o phomotse na 15 15 wathi kuye a re ho yena uma ungahambi wena uqobo ha o sa tsamaye wena ko ungasikhuphuli o sa na. re nyolle mona Cela ukuphinda lo musho. ke kopa o Verse 15 verse 15 uma ungahambi wena uqobo ha o sa tsamaye wena ko ungasikhuphuli o la. sa re ntshe mo 16 16 ngokuba kuyakwaziwa ngawo hobane ho tla tsejwa ka ukuthi ngifumene umusa hore o emehlweni akho. fumane mohau mahlong a Mina hao nabantu nna le bakho batho ba hao na akungalokhu yini ha se ka hona hona na ukuthi uhamba nawe. hore o tsamaya le rona Akungalokhu yini ha se ka hona na ukuthi uhamba hore o nawe. tsamaya le rona Akungalokhu yini ha se ka hona ukuthi hore uhamba hore o nawe. tsamaya le rona Ukuze ho tle re sahlukaniswe arohanye mina nabantu bakho nna le batho ba hao nabanye abantu le batho ba bang abasebusweni ba bomhlaba mahlong a lefatshe ukuze ho tle re sahlukaniswe arohanywe mina nna nabantu bakho le batho ba hao nabanye le abantu batho ba bang abasebusweni ba sefahlehong sa hao Bomhlaba na. sa lefatshe
Hallelujah. Ngisondeza awuphephisani u-Exodus. Hayi angithi sesitolo phela kuningi. Hayi sesitolo. Exodus, I'm so sorry bazalwane, I'm so sorry. 33. 33 Kusukela ku verse number 12 kwa number verse 12 safika lapha ku verse number 16. safika verse Nansi indaba ke sesifikile sonke la eqinisweni esingale kuseni. serifihle bonneteng Uthi u15 wathi kuye, ore are ho yena uma ungahambi wena uqobo, ha o sa tsamaye wena qobo la hao ungasikhuphuli lapha. o sa re nyolle mona Uma ungahambi wena uqobo, ha o sa tsamaye wena qobo ungasikhuphuli o lapha. sa re ntshe mona Ngokuba kuyakwaziwa o ngani tla tsebisahala ka ukuthi ngifumene umusa ore ke emehlweni fumane akho. mohau mahlong a hao Mina nabantu bakho na na, le batho ba hao na mina nabantu na le batho bakho ba hao na. na Akungalokhu yini ha se ka hona na ukuthi uhamba nathi ore o tsamaya le rona ukuze sahlukaniswe, tle re arohanywe mina rona nabantu bakho le batho ba hao nabanye le abantu batho ba bang abasebusweni bomhlaba ba na. mahlong a lefatshe. Haleluya. Amen. Ngiyabingelela-ke ngalamazwi. Wa dumedisa mme ka Bazalwane, uJesu uma bembuza abafundi bethi Jesu ha ba mo njengoba usuhamba iphi uniform esizoyiqoka ke efeng uniform e re tla e tena jalo ka ukuze abantu babone ukuthi ke thina o singabakho. tle batho ba bona hore bana ba hao Yayisithi inkosi uJesu, a re Jesu wa izwe lefatshe lizonibona ngalokhu le tla le bona ka holo uma nithandana, ha le ratana hayi uma nidlana eseng ha le jana nilumana. le lumana Athi umbhali Pasobhani a re ningaqedana. mongolo le pasopane se la qetana Uthi uJesu izwe lizonibona ngoba nithandana, o re Jesu batho ba tla le bona hobane le ukuthi ratana ningabafundi bakhe hore le barutiwa ba uma nje Jesu nithandana. ha fela le ratana Khuluma ngothando lolo ku-1 Corinthians bua ka lerato leo ba Korinte lapha ku-13. mane ho 13 La uthando luvezwa zonke impawu zalo khona. mo lerato le hlahiswa matshwao a lona Uthando akusikho ukuthi haleluya ngiyamthanda lonke. lerato ha se hore haleluya ke Amanga odwa lawo. ha se nnete eo Amanga ke odwa ke ha lawo. se nnete eo Ngithanda lonke. ke le rata Ngithanda kaofela ke le lonke. rata kaofela Hayi bazalwana kulona iqiniso. ha se nnete eo Uthando mawungithanda lerato ha o nthata ngibekezelele. ntiseletse Ngibekezelele. ntiseletse Ungibekezelele ngize ngakheke. o ntiseletse ke be ke ahehe Ungacikeki yimi. o ska tinwa ke nna Ungacikeki yimi. o ska tinwa ke nna Yiba mnene iba njengoMoses. bonolo jalo ka moshe Uthando luyabekezela, lerato uthando le lumnene. tisetsa lerato le Ungabi namhawu o ska ba le mona ukuthi lokho engiyikho hore sana se wena o sona, usikho. wena ha o sona Musuzama ukunginyathela. se ka zama o hata Angithi alunamhawu. ha ke ra ke na mona Musukuzigabisa. mo se wa iphahamisa Ngixoxa ngothando. ke bua ka lerato Zimpawu zalo lezi. ke matshwao a lerato ana Umuntu onothando bazalwana akayigabisi. motho a nang le lerato ha Ngoba uyigabisa kusho ukuthi utshela abantu ukuthi ngingaphezulu kwakho. ba bontsha hore o ka hodimo bona Uthando aluzigabisi. lerato ha le iphahamisa Aluzikhukhumezi. ha le kokoma ha le go Uthando bazalwane lerato bana beso alufuni izinto zize kulo. ha le di batle dintho di tle ho lona Uthando lerato
Lumnene alusigabisa luyikhumeza luyifunelo kwalo uthando lerato alunaqubu halina iqhiba lubekezelela izinto litiseba dintho tsohle uthando lerato luyakholwa liyakholwa izinto zonke dintho tsohle kodwa ngoba uthando uNkulunkulu empa lerato ke Modimo luyahlukanisa liya arohanya ukuthi ke lokho akusikho hore kwaNkulunkulu tsena ha se tsa Modimo kodwa alidumazana ha le phoqe motho thula wena vele unemoya nje hayi lukholwa izinto zonke lekgolwa ke dintho tsohle luhlafune kancane likhiphe le hlafune hanyane le tshwele ahlale lo onemimoya a dule enwa a nang le azakheke a bebe a ahele abese bayisibusisa athi nangibekezelela a ne ke namhlanje botse sengiyisibusisa ka shekulena ke tlhonolofatsa singalanda sithini ngothando ngoba uthando uNkulunkulu lerato ke Modimo sengihlala phansi se ke dula fatshe izwe lizosibona ngani lefatshe le tla re bona ka eng umahluko wethu bazalwane nabantu bakaNkulunkulu phapang ya rona le batho ba Modimo uma sise-force lo ha re le force was it last year the other year last year inkosi yakhuluma nathi yathi nginaze ezinye izimvu Modimo una bue a rona ezingekho kulesi sibaya tse siko silisakeng lena yathi inkosi uJesu kodwa mina Jesu nna Jesu ngimelwe ukuziletha ke emetse ho di tlisa akashonga ukuthi uyozilanda ha ya tshwara o tla di uthi lata uzoziletha o itse o tla di tlisa zizozwa izwi di lakhe tlo utlwa lentswe la ube hae umhlambo wodwa be mohlape o le noma mong luso yedwa le modisana le mong wasixwayisa encwadini kaHezekaya a re thibisa wathi mase sifikile a re kuye se re fihlile ho yena saphuza amanzi ra nwa athwebile metsi a sahlutshana obuhle ra ja jwang bo botala singathi mase siphuzile bese siyawadunga amanzi ibe re ya wa duka ngoba Jesu ubhizi uletha izimvu uziletha kuye o di tlisa ho uma yena sesiphuzile ha se re nwele amanzi ahlanzekile metsi a clean singabe ke re ske sesiyawadunga ra duka metsi singabe ana re sesiyawadunga ske ra wa duka ukuthi metsi ana abezayo baphuza amanzi angcolile hore batho ba nwe metsi uma a hlila sesidlile utshano obuhle singabuxovi re ske ra ngezinyawo mohata ka maoto bese kuthi mayelethu e re Jesu Jesu ha o tlisa batho abafika idlelo ba fihla selixoveke nodaka sele hatuwe izimvu ka ikaNkulunkulu diretse eyifika ngemva kwethu tse tlang ka mora siphuza rona amanzi di nwe angcolile metsi ya ditshila sizama ukudlutshana di baka ho nwa odakeni jwala jwang bo tletseng seretse angithi kwakunjalo eFosa a ke re no le jwalo fosa saphuma ke sabantu abangeke baphinde bawadunga amanzi ra tswa re le batho ba sa tlo phinde ba nka baphinde balidovadova idlelo ngenyama hlola ba hata sabuya ke sithi sizwile re inkosi ikhulumile utlwile ntate Modimo buile izolo la ebusuku maobane bosiu kuthiwa akube khona abantu abavala icapha ho thwa o be teng batho ba kwalang ukuthi mamati makubaswa leli altari lalaba ha o beswa bathandaza altare ena ba rapelang bathandaze ba livuthi rapele le duke kodwa kufika abantu nje abadunga amanzi empa o fihlile batho nje ba kufika abantu duka metsi abalixovayo leli o idlelo fihlile batho ngenyama ba hatang kuvuleka iminyango kushaya umoya ka maoto ho tla kube moya ngathi akuthandazwa ika ha o ratele kuyathandazwa ha te ho ya kodwa rapela khona abantu abadunga amanzi empa o teng batho ba duka Bongo metsi uyayona ba senyang izwe lizosibona ngani ukuthi thina lefatshe le tla re bona sinomahluko hore re na le phapang mina nabantu bakho nna le batho ba hao nabanye abantu le ba bang batho ibandla phutheo lifana noMoses le tshwana le Moshe
abantu laba balethwa uNkulunkulu batho bana ba tliswa ke Modimo bazofuna yena uJesu. ba tlo batla Jesu mo Kukhona abanye abasadwanguza o nje. teng ba bang ba santsane ba hlahlathela Uyabona ukuthi fele simagroup mathathu. empa o ya bona re di-group tse Kodwa tharo nina eninoJesu nithi niyibandla empa lamasiko. lona le na le Jesu le re le Izwe batla lizombona ngani? lefatshe le tla le bona kae Onye umahluko e bazalwane. nngwe phapang Ukuhamba noNkulunkulu. o tsamaya le Modimo Hayi ukusindiswa. e seng o pholoso Bonke abantu emhlabeni basindisiwe. kaofela batho ba pholositswe fatshe. Nababhedayo bathi le basindisiwe. ba betang ba re ba pholositswe Nabashaya abanye bethi ayikho into elikholwa yilo. Banabo bathi basindisiwe. le bona ba re ba pholositswe Izwi lenkosi lithi isikhathi siyeza. lentswe la Modimo le re nako Lapho ya tla abanibulalayo moo ba le bolayang bazonibulala bethi bakhonza uNkulunkulu. ba tla le bolaya ba ntse ba re ba rata Manje izwe alisiboni ngoba sithi sisindisiwe. lefatshe ha le re bone ba le re re Into edala umahluko etsang phapang ngebandla ka bana ba ukuba Modimo kube khona abantu abahamba batla ho be teng batho ba tsamayang le Modimo aya basindisiwe. e seng ba Aya pholositsweng bayigroup ya praise and worship. yebo Futhi sakholwa thina ingekho lento. re ne re kgolwile Ingekho lento yabantu ababa ma TV. Kuthiwe ngeke kuculwe bengahlabelelanga bona bahlale phambili. Thina siqwaba ugogo uNkabinde. re patile nkgono Nkabinde Isihosho. isikhono Abevela qhumela phaya. avela Athi khona manje nawe osiyami uzuhleva uthula isalukazi singenamazinyo la. kubina nkgono Lento yena ama group of praise and worship into yesihoko isihoko sodwa isihoko fela anihlukanisi ngisho amacula niwacula ha le a rwanye dithomo nithatha zonke lezi zinto the new age movement lamaculo nifuna ukuvela ngawo di batla ho ukuthi la sengiyalazi mina hore se ke le tseba o bina wakhethwa lani thina kuthi do bese kuthi laba sebelizwile balifuna sithule thina angithi manje nifuna ukuyiveza ukuthi nazamaculo thina singawazi hore lona le tseba dipina tseo sa di tsebeng alihlukanisi ha le arohanye lidansa nangeCalvary le dansa le ka Calvary kwakudanswa eCalvary isihoko sodwa lento yabantu okuthiwa ibona balinde ukuhlabela la batho be leng bona ba reng ba bina Koleke bazalwane. Koleke phephetha moya. Uma kuhlasela umuzi womuntu, o ska hlasela motse wa motho athi sokuyinkonzo emfushane. gathi se le kereke e kgutshwanyana Avela fika qhuma umzalwane. avela aqhume mzalwane Athi kanye nawe, Nkosi yami, kanye nawe. Kanti umshumayelo ozoshumayela. gathi moshumedi a tla shumaela Umyalezo. o neuwe molaetsa Ukuthi namathelani kuJesu. hore namathelang ho Jesu Bazofakaza. ba tla paka Uzoqhuma khona o lapho. tla qhoma hona moo Ukuthi umoya kaNkulunkulu haeba e le phela moya wa usebenza. Modimo Iculo esingena la endlini nobufakazi esibuzwayo nemeseji ephethe umzalwane yonke lento is in life. Akekho la ofuna ukusikhombisa iculo esingalazo. hore bontsha pina e re sa e tsebeng Gologodo ho, gologodo. Sivele sisanga. Sebeshilo laba bahamba namaculo a new age movement. ba sebetsuwa Athi swe sisathalaza njalo thina gologodo 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 sizokwaziwa ngani tla tsejwa ka eng bazosazi ngoba sihamba ba tla re noNkulunkulu tseba hobane re tsamaya le Modimo
re ukuthi tsotelle ngoba umama umdala nje hobane ke mme ya moholo tjena yini kunani ngawe ho na le eng ka wena babona umuntu ohamba noNkulunkulu ba bona motho a tsamayang le modimo mangipaka kwi-parking mampaka o phakile amaphara la athi ntombendala ba re nkgono paka lapha upakiswa yimina ba ka mona o pakiswa ke nna wagqoka wangikhumbuza umama wa tena wa nkgopotsa mme iphara libona umuntu ohamba le noNkulunkulu bona motho a tsamayang le modimo angakalifakazeli angakasho ukuthi ngisindisiwe a ke so tjho hore ke phomisitswe ngiyahamba emgwaqeni ke ngiyakrosa tsamaya mmileng ke a ukhuluma amandiya bua ngoba makgona ngisedolobheni lamandiya mina la toropong ya it's an Makgona. Indian town awukwazi ukubona umlungu ha o tsebe o bona a lekgowa amandiya town Makgona. unomahluko a re o na le phapang ama-African maafrika awana mahloni ukuveza umzimba a na ditlhong o hlahisa kodwa wena ma empa wena mme wamele wonke wa emetse kaofela wamele wonke Jesus wa emetse kaofela angakasho ukuthi umama ma ke mme amandiya amasulumane amashayina machina what not into eyenza nje abantu bakunothise ntho e etsang hore batho ba o ngisho tsebe emsebenzini awusebenza mosebetsing mo khona sebetsang teng bawushove bakushonise phansi ba o bakushonise tshobe ba o phansi diketse fatshe kodwa angithi uma ushova phansi umuntu ha o diketsa ononkulunkulu motho fatshe a nang le modimo noma ngabe umshova ngamanga la eba o mo suthumetsa ka matla akwazi ukukulimalela ungiqambela amanga ha ke tsebe o lemala hore o mbule uNkulunkulu engihamba naye modimo ya ke tsamayang le yena ngiyazi ukuthi kuzoba khona usuku ke lwesithathu a tseba o tla ba teng ka letsatsi la bazona boraro i-third day letsatsi la boraro usuku lokuvuka kweqiniso ke letsatsi la ho tsoha ha nnete angikhathazeki ukuthi kgathatse hore na o reng ka nna ungiqambela amanga athini angithi nina senihambisa la kule nto Ha ke zena lona niyithokozayo tsamaisa ntho tse Hey, on the third day ka letsatsi la boraro iqiniso liyavuka nnete ya tsoha livuka ngosuku lwesithathu le tsoha ka letsatsi la there will boraro be a third day ke letsatsi la boraro la amanga abakumbesa ngawo lihlame ba wa besana azosubhekele iqiniso lime ngawe nnete eme ka wena awunasidingo sokuhamba ubuza ha una awunasidingo sokuzonda ha una ngoba ngosuku lwesithathu Letsatsi la boraro. iqiniso liyavuka Nnete ya lithi tsoha. ngivukile mina nhlobo yabakholwa bonke besemva kwami kaofela ba ngeke tla bahambe kumnyameni ba kebe ba tsamaye kuzoba nokukhanya kokuphila ba tla ba le kganya ya bophelo usani bazalwane ukudlula umkhulu umsholozi se ke la hlolwang ke ntate owathe Msholo thatha isihlalo ngaleya mnyaka a nang ke basebethe abanye it's your turn a re ke nako ya ukuthi hao bafake inkantolo laba kade bekufake ba inkantolo kenye dikantoro ba wathi ba umkhulu umsholozi a re ho bona uma ngiqala leyo ndima a ra ke qala tema eo ngoyiqala nini kwenza indima abantu abangikhetheleyo ke tla qala le ho etsa tema e batho ba nkgethetseng yona uma udivert indlela yakho ubheka le ha o so thabela ya hao uyoqala o nini ka qala nini wenza into unkulunkulu akukhethelayo Modimo a o tliseditseng yona lefatsheng yini umahluko phakathi ke kwami nabantu phapang ya ka le batho wathi unkulunkulu bakhuphule a re ntate wathi ba umosayikhona uma wena ungahambi nathi a re ha o sa tsamaye le rona asuki la ha re tlowe mo asuki nje la a re tlowe mo ngoba munye ukhiye hoba senotlolo se seng hamba nonkulunkulu tsamaya le modimo ngizomthathaphi ke tla mo nka kae ezwini lakhe lentsweng la hae angithi simzwile ufirst mshumayelo oshumayelela ebusuku ha ke re re mo utlwile moshomayedi wa Loya pele makoti. maobane bosiu oyisitititana nje Makoti. owatitizela njengoba badlala isitititana nje yizwi ke lentswe ma ehlangana nempi evuka kuyi ke lentswe ke lentswe kwale sefike esontweni labasindisi ha ba sa fihla kerekeng ya bapholoso umfundisi wesonto labasindisi moruti wa esemhlwithi iduke ekhanda a sa mo tlosa elahla lapha a e lahla ethi mane uyohlangana naleli iduku lakho o tla kopana le kusho tshoko ukuthi le hao noma kodwa uhamba nezwi hapa ka hore o uhamba tsamaya ka lentswe nonkulunkulu o tshaba mo ulizwi
tsamaye le rona asisuki la a re tlowe mo akuyinqumela wedwa a go inkele uthi ungena kuvuka uye nami emsebenzini gore ha o sa ngizoma la emva kwesitapha ke tla ema ka mora le usunika mane isiqiniseko o bonne ukuthi nnete uzoba nawo ha o re o tla ba le noma nna uhambaphi o lube o tsamaya lesi simo kae sizoyishintsha impilo yakho o tlo tseba o tšhintšha phelo ba wabisukwesaba o unkulunkulu tlatseletse o tshaba abika modimo izinto okhululeka ukuzenza ungabonwa o muntu lokolowe ubuye kube khona okhululeka ukuzenza uma ubona abantu o be teng tso di izwe etsang go bona batho lizosehlukanisa ngalo lefatshe le tla re hayi arolanya ka ngokufakaza e kakhulu seng ka bopaki kodwa asiba abantu abamuva abanyathela angathi aba ngikhulume ngama-individuals nawe le wena funa-ke manje kusuka kule conference kuya phambili go tloa conference akethi ya masalo le nakuze ukuze kube phakade sihlangana kanje ha o no ba jwalo amanye amazwe wasenalo leli lungelo mafatshe a uma mang a wena uzwa sana unkulunkulu ngoba kusemhlanganweni uzobanesho uma ungamuzwe ekhaya ungamuzwe emsebenzini ungamuzwe udrayiva uhambe wethuka izandla ukuthi inhlamvu ingangena noma inini inhlamvu ingangena noma inini uyazi ukuthi udukile ulahlekile kulizwi ukuthi uma udrayiva ha o drive undiza imcibishola ndize mina kuyadutshulwa nje uyathunywa mina ngidrayiva ngokuthula nna ke driver ka asikho isikhalo esilolelweni selolelitswe nna se tla tswelela nolimo olungivukelayo leleleme le ntswelang unkulunkulu wami uyalwahlulela modimo o tla le ahlolela lokhu kuyifa leno ke lefa lenceku ikankulunkulu la bana ba modimo yifa ke lefa yifa ke lefa yifa ke lefa ngathatha konke ka dinka shiye tsohle nefa siya le engeke lefa ngilaphucwe muntu le sa tlo le hlopha ke motho asihambe ha re nonkulunkulu tsamaye le modimo sebezothi ke laba baculisayo yasibuyele ngemuva hayi ubohlabelele empume ubuye uyijikijele kunonhlanhla uthi sisoza phambili ngale nkonzo yokuqala bengicula ayishawu nonhlanhla ngesevisi elandelayo ejikijele utsorenso ukukhombisa ukuthi angisona ungqoshishilizi wemike amen